Salibonani izihlobo zami ngegama lenkosi yethu uJesu. Kulithemba lami ukuthi lapho silalele sikhona le intshumayelo izasiphathisa sithole lokho singakuthola kule intshumayelo. Inkosi ilenzele kuhle. Sihloko sentshumayelo namhlanje sithi sona uNkulunkulu omuhle, umhlaba omubi. Kungani na? uNkulunkulu omuhle, umhlaba omubi. Isizathu kuyini? Kungani uNkulunkulu emuhle kodwa umhlaba umubi? Funda lami encwadini kaJohane oqala ngo4 ivesi ngelika 8 lithi iBhayibheli, ongathandiyo kamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uluthando. Nxa ungafunda le ivesi uqathanise lezinto ezenzakalayo emhlabeni, uzavumelana lami ukuthi ngesilungu yilokho okuthiwa the verse doesn't make sense. Ngoba nxa iBhayibheli lisithi uNkulunkulu uluthando kodwa umhlaba umubi kangaka, isizathu kuyini? Yimfumba okumele umkonzo le isiyaphela sibe sesiyiphendule. Nxa uNkulunkulu eluthando njengokutsho kweBhayibheli, njalo konke akudalayo kwakukuhle njalo kuphelele, pho bavela ngaphi ububi na? Ngoba khangela lami, umhlaba esiphila kuwo sihlobo sami esithandekayo ugcwele insizi ukwedlula intokozo. Namhlanje kuphela nxa ungangena esigabeni lapho hlala khona ubuze abantu asebephakathi kosizi selokho liphumileyo ila, uzathola ukuthi banengi ukwedlula abaphakathi kwentokozo. So-ke umhlaba esiphila kuwo ugcwele insizi ukwedlula intokozo. Umhlaba esiphila kuwo ugcwele izintandane zihlobo zami ezithandekayo ukwedlula abantwana abalabazali. Abanye abahlabeleli bathi nxa liphuma lingakatshoni kuyabe sekubalwa intandane. Kodwa kunjalo iBhayibheli lithi lona uThixo uluthando, pho ububi basebuvela ngaphi sihlobo sami esithandekayo? Mhlaba esiphila kuwo ugcwele ukugula ukwedlula inhlalakahle. Abantu abagulayo zihlobo ezithandekayo kayisibo bantu abasesibhedlela kuphela. Banengi abantu abahambahambayo emhlabeni, abanye bagada izimota, abanye baphakathi kwamasupermarket. Abantu bonke bonaba ezikhwameni zabo ungasetsha uyathola inqwabanqwaba zamaphilisi, okutshengisa ukuthi umhlaba esiphila kuwo ugcwele ukugula ukwedlula inhlalakahle. Mhlaba esiphila kuwo ugcwele ukudana. The world we live in is full of sorrow ukwedlula injabulo bathandekayo. Kanti konakala ngaphi nxa uNkulunkulu konke akudalayo kwakukuhle? Konakala ngaphi njengoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu uluthando? Funda lami Genesis chapter 1 ivesi ngelika 31 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasekhangela konke ayekwenzile, bheka kwakukuhle. Hayikhona ukuba kuhle kuphela, lithi iBhayibheli kwakukuhle kakhulu. Konke uNkulunkulu ayekudalile ngemva kwendalo, nxa uNkulunkulu ekhangela ubona yonke into ayidalileyo, bese lisithi iBhayibheli khangela kwakukuhle kakhulu. It was indeed good. Manje nanku umbuzo bathandekayo okumele siwuphendule. Kwasekuphambaniseka ngaphi? Ngoba nanku phela umhlaba esiphila kuwo ugcwele insizi. Umhlaba esiphila kuwo ugcwele inyembezi. Umhlaba esiphila kuwo ulabantu ababubu
ogula ngekhensa, umhlaba esiphila kuwo unabantu abakhala nge-TB, umhlaba esiphila kuwo unabantu asebezintandane, umhlaba esiphila kuwo unabantu zihlobo ezithandekayo abadabuka inhliziyo ukusa kwamalanga. Nanku umbuzo, pho ububi basebuvela ngaphi? Ngoba uGenesis uyasitshela ukubana konke uThixo ayekudalile kwakukuhle njalo kwakuphelele. Funda lami encwadini ka-Isaiah isahluko ngesika 14 ivesi ngu-13 lo-14. Lithi iBhayibhili, wena wathi ngizakwenyukela ezulwini ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, ngibeke khona isihlalo sami sobukhosi, ngizahlala entabeni yomhlangano wabonkulunkulu. Ngizakwenyukela ngaphezu kwezindawo eziphakemeyo emayezini, ngizenze ngibe ngophezu konke. Nxa ungumfundi weBhayibhili, yena lokhuluma lamazwi nguLucifer esizamcubungula, nguLucifer esizamchaya egcekeni, indaba ibisiphumela egcekeni. Izihlobo zami ezithandekayo, nantu uhlupho lukaLucifer. Okwakuqala, uLucifer wayegcwele ukuziphakamisa. Indoda le babethi nxa beyikhangele, indoda le babethi nxa beyibuka, layo ihambe ibhampa, ihambe njengendoda emadodeni. Solundoda wayegcwele ukuziphakamisa. Ayisikho lokho kuphela, uLucifer wayefuna ukuba nguye obusayo. uLucifer wayefuna ukuzilinganisa loNkulunkulu, kodwa yena eyisidalwa. uLucifer wayefuna ukuthatha indawo kaNkulunkulu. Kalokhu phela uthi yena, ngizaphakama ngithathe isihlalo sami ngiqanse ngiye phezu kwezinkanyezi. Asiyekele ivesi lena sidobhe inye, nansi inye la. Ezekiel chapter 28 ivesi ngelika 15 lo 17. Ngiyefunda lapha uvesi u15. Wawuphelele endleleni zakho kusukela ngosuku owadalwa ngalo, kwaze kwafunyaniswa ububi kuwe. Verse 17. Inhliziyo yakho yaziphakamisa ngenxa yobuhle bakho, wona ukuhlakanipha kwakho ngenxa yodumo lwakho. uThixo bathandekayo uchaya indaba ngolucifer. Uthi yena uLucifer wayephelele kuzo zonke indlela zakhe. uLucifer wayengumuntu ogcweleyo, inhliziyo yakhe yayiphelele kwaze kwafunyaniswa ububi kuye. Nanku esingakutsho ngamavesi esiwabalileyo. Konke, ngitsho konke bathandekayo, kwakuphelele, konke kwaku-right, konke kwakuqondile, konke kwakuhamba ngendlela. uLucifer waze waqala ukuziphakamisa. Konke kwakuphelele kwaze kwafunyaniswa ububi kuLucifer. Konke kwakuphelele, isono saze sathola isihlalo, isono saze sathola indawo enhliziyweni kaLucifer. Kulapho izinto ezaqala ukuba ngendlela engayisiyo. Kanti wayengubani uLucifer? Yekeleke ngimchaye uLucifer kancane, ngoba abanengi bazi uSathane kodwa uLucifer kabamazi. Okwakuqala, uLucifer wayengogcotshiweyo kaNkulunkulu. Ngenye indlela uLucifer wakhethwa phakathi kwezinye ingilosi, wabekwa eceleni, wagcotshwa ukubana abe nguye ophiwe umsebenzi omkhulu kulezinye ingilosi.
uLucifer wayehlala isihlobo esithandekayo esandleni sokudla sikaThixo. Siyakwazi ukuthi nxa umuntu ekhuluma ukuthi uzibani banyana yi-right hand man yami, kuthi ukuthi nguye umuntu othenjiweyo, nguye umuntu owazi imfihlo yami. In my absence libuza yena lumuntu, lanxa ngingekho lingavele lithole yena selithole mina. So uLucifer wayehlala esandleni sokudla sikaThixo, waphiwa lelo thuba uLucifer. Hayikhona lokho kuphela, uLucifer bathandekayo, lithi iBhayibhili wayehlala entabeni engcwele, engahlala entabeni engcwele eyedwa, wayehlala entabeni engcwele eloNkulunkulu. Wayehamba uLucifer phakathi kwamalahle avutha umlilo. Kwakuyingilosi ephezu kwazo zonke, indoda eyayithi nxa ihamba kuzwakale, indoda eyayithi nxa ikhuluma kuqhaqhazele, indoda eyayithi nxa isukuma basaluthe. Nangu uLucifer sihlobo esithandekayo. Hayikhona lokho kuphela, uLucifer wayegcwele inhlakanipho njalo ephelele. uLucifer wayecece ngawo wonke amatshe amahle. Indoda sihlobo esithandekayo ogama layo kuthiwa nguLucifer. Yona indoda esikhuluma ngayo yiyo engasuthisekiyo ezulwini, yathi yona ngizathatha isihlalo sami ngiyenyukele phezu kwezinkanyezi, ngiye ngale kwamayezi, ngiyehlala laboNkulunkulu bese ngisiba ngobusayo. Zwana sihlobo sami, ungaqali ukuthi uThixo nxa ekubusisile ubusubona ngani wena umkhulu kuloNkulunkulu. Ungaqali ukuthi uThixo nxa ekuphe inhlakanipho ubusubona ngani wena ungahlakanipha ukwedlula uNkulunkulu. Ungaqali ukuthi uNkulunkulu nxa ekwenze waba muhle ubusuthatha ubuhle bakho ubuchaphaze, uzigaje, uze wone phambi kwaThixo njengolucifer. Ukuhlubuka kukaLucifer ezulwini kulapho aqala khona ukuba nguSathane umkhohlisi. Bamba lokho, izolo uLucifer ube ingilosi ehamba phezu kwamalahle, izolo uLucifer ube ingilosi esaluthwayo, izolo uLucifer ube u-right hand man kaNkulunkulu. Kodwa konke lokho wakuthatha wakuchaphaza wasehlubuka. Kulapho aqala khona sihlobo sami esithandekayo ukuba nguSathane umkhohlisi. Ukuhlubuka kwakhe kwenza waxotshwa ezulwini lengxenye yesithathu yezingilosi, ngoba phela nxa uSathane uLucifer wayehlubuka zikhona ezinye ingilosi ezamsondelelayo zathi hayibo, hlonipha umbuso kaThixo, lalela umthetho kaThixo. Kodwa zikhona ezinye ingilosi ezabhoda ngale zafika zathi hayi, icebo lakho lelo li-right, konke lokho kucabangayo ku-right, siyakusapota, siyakusekela. Nxa ungaqansa uyefaka esakho isihlalo siza kuba lawe. Zona ezingilosi ezinjalo yizo ezaxotshwayo ezulwini loSathane. Lithi iBhayibhili kwaba lempi bathandekayo ezulwini engasakibonakali. uSathane wanqotshwa, wasexotshwa, wazowela emhlabeni. Laselisithi iBhayibhili maye kuwe emhlaba, ngoba nangu uSathane uxotshele kuwe khona ngapho. Yikho lapho sihlobo esithandekayo okwangena khona ikhensa, yikho lapho sihlobo esithandekayo okulezinyembezi khona, yikho lapho mhlobo wami othandekayo okulento zonke ezikhalisa abantu emhlabeni ngenxa yokuhlubuka kwendoda ethiwa nguLucifer yaba nguSathane. Ake simkhangele uSathane efika lapha emhlabeni, ubuqili bakhe waqhubeka ngabo kasangame, uxotshwe ezulwini ngobuqili, efuna ukuqila uNkulunkulu. Bamxotsha lengilosi zakhe, ubuqili bakhe weza lapha emhlabeni waqhubeka ngabo, wasefika kubokhokho bethu uAdam loEva. uThixo ebadalile uAdam loEva,
into zonke sibukele kuGenesis 1 iverse 31 lithi iBhayibheli kwakuphelele yonke into right, there was harmony and peace ensimini yase-Eden, bephila kuhle kungela nyamazana evukela umuntu, kungela muntu obulala inyamazana, kungela nyamazana edlenye, kungela isihlobo ezithandekayo ubuhlungu. USathane wafika kunjalo, wayifaka itshefu, wayifaka idiscord, wafaka idisorder. Isihlobo ezithandekayo uAdam loEva bamukela imfundiso kaSathane. Sathane wabenza bakhohlwa amanga akhe, wawapenta, wawenza amamahle, wawalungisa, kwaba ngamanga ngani liqiniso. Bawakhohlwa amanga akhe, bagcina bemlalela kulokuthi balalele uNkulunkulu. Owesifazana ongu-Eva ukhokho wethu wasibona sisihle isithelo, kalokhu phela uSathane waziguqula waba yinyoka ngoba esazi ukuthi angakhuluma nguSathane basethi suka lapha Sathane. Hlobo sami ethandekayo, waziguqula waba yinyoka, eseyinyoka khona phana waya khona kulesani isihlahla, wambuza owesifazane, kenje uThixo utheni ingadli yini? Owesifazane wathi uNkulunkulu uthe singadli, singabambi lokubamba ngoba mhla siyakudla sizakufa. Hlobo sami ethandekayo, uSathane siyambona etshela owesifazane uthi hayi lina uNkulunkulu okwenza ukuthi athi lingadli kalifi, lingadla isihlahla lizaba njengaye. Ngiyalithanda elinye iBhayibheli elithi lona uthi uSathane wathi yena lingadla lizaba ngonkulunkulu abancane. Hey, uEva sihlobo sami esithandekayo, lapho ilalele ukhona indaba leyi, zwana uEva wazikhangela, wacabanga ngoNkulunkulu ebaxoxela ensimini yase-Eden ukuthi mina yime ngidale konke, yime ngilidalileyo. uEva wakhangela, wayibona ichance, wayibona i-opportunity eyokuba nguNkulunkulu omncane. uEva wathi okungaqalwayo, I will not let this chance pass me. Wathatha wadla isihlahla okwakuthiwe bengasidli. Hlobo sami ethandekayo, ekudleni kwakhe isihlahla kwahle kwangena isono le-disorder endalweni kaThixo. Sihloko sami sithe sona uNkulunkulu omuhle kodwa umhlaba omubi kungani? Yaba yini imiphumela eyokudla kwesihlahla kukakhokho wethu Adam loEva, umfanekiso kaNkulunkulu bathandekayo emuntwini ngenxa yokudla isihlahla, umfanekiso kaThixo? Khumbula lithi iBhayibheli uThixo wasesithi kasenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Sihlobo sami ethandekayo, izolo sithe sidalwa nguThixo besenziwe samfuza, besenziwe safanana naye ngenxa yokungena kwesono esalethwa nguSathane. Mfanekiso kaNkulunkulu wasuka emuntwini. Yikho la namhlanje nxa ukhangela omunye umuntu kulokubona i-image kaThixo ubona inyamazana. Yikho namhlanje nxa ukhangela omunye umuntu kulokubona udumise indlela umuntu adalwa ngayo, wena ubona umuntu zabantu bethi kayisibubi inyamazana, kayisibubi impisi. Isizathu yikuthi umfanekiso bathandekayo kaNkulunkulu wasuka emuntwini ngenxa yokudla kukaEva isihlahla. Kuyini okunye okwenzakalayo? Ukukhanya, the light of God, khanya kukaNkulunkulu kwabaleka emuntwini. Hlobo sami ethandekayo, uAdam loEva bedalwe nguNkulunkulu babekhazimula, babebukeka mhla bedle isihlahla. Ukukhanya kukaNkulunkulu kwahle kwabaleka emuntwini. Kuyini okunye okwenzakalayo? Selokhu kwangena isono kusukela mhla bedle isihlahla. uNkulunkulu kalaqiniso ukuthi ngimi ngaphi, uNkulunkulu kalaqiniso ukuthi wena umi ngaphi. Yikho namhlanje kule ntshumayelo ezinjengayonale, ngoba God is in the business of searching for you and searching for me. Kalaqiniso uThixo ukuthi ngimi ngaphi. Khumbula
the day uNkulunkulu efika ekuthambameni kwelanga ensimini yase-Eden nxa edinga babemhlangabeza uAdam lo-Eva bethi nangu udedi bemgijimela lelo langa hlothandekayo uNkulunkulu wenza ukusearcha uNkulunkulu wenza ukubiza i-search part badinga waze wamemeza Adamu ungaphi lo mbuzo bathandekayo kusukela lelo langa kuzofika lanamhlanje the same question is being asked by God. Where are you? Kala qiniso uThixo ukuthi ngimi ngaphi. Kuyini okunye okwenzakalayo ngokungena kwesono ukwesaba kwangena ebantwini. Yekela ngutshele isihlobo esithandekayo kakula muntu phakathi kwethu esilalelela labo bonke abantu abasendaweni ezehlukeneyo kakho ngitsho yedwa othi nxa ehamba engahlangana lo muntu ikakhulu nxa kusebusuku ekele ukwesaba kungangcono umuntu ahlangane lenyamazana kulokuthi ahlangane lo muntu isizathu yikuthi kasila qiniso ukuthi bathandekayo umuntu elihlangana laye uzangenzani yekela ningeke litshele bathandekayo kulabanye abantu abathi nxa bengavuke kuseni bathole kulezinto ezingani zinjani phambi komnyango wendlu yakhe umuntu wakhona kalitshoni ilanga uyabe setholwe esibhedlela isizathu yikwesaba bathandekayo ngenxa yokungena kwesono saqala ukwesaba ukusola abanye abantu ngokwehluleka kwethu ngenye yezinto eyangenayo ngenxa yesono ukusola ngingavele ngiphambanise hayi mina libona ngenze lokho isizathu ukuthi ubani ungithe umntwana angazithwala engendanga usho abazali kabamfundisanga ngabantshela ngempilo umntwana engathunyelwa esikolo abuye ethwele usho ukuthi abazali ama-teacher vele engafundisi zwanini bathandekayo we are always blaming other people for our failures zwanini isihlobo ethandekayo buyela kuGenesis uThixo uyabuza kuKhayini uthi ungaphi umfowenu uKhayini abesesithi yena hayi mina kayisimi engigcina umfowethu isihlobo ethandekayo we are not looking out for each other kasisagcinani ngenxa yesono. Kungani kenletha umbuzo la kungani uSathane engahlanga wabulawa kulokuthi uThixo amkhiphe amphosele emhlabeni sesizwile ukuthi sigula nje nguSathane sesizwile ukuthi sifelwa nje nguSathane sesizwile ukuthi kule COVID nje nguSathane sesizwile kule zintandane nje nguSathane hlobo sami esithandekayo kathi ke ngibuza umbuzo lawe ngicabanga ukuthi enxenye ungawuphendula ulalela ukhonapho kungani uNkulunkulu engahlanga wambulala uSathane esewonile ezulwini kulokuthi amkhipha amphosele emhlabeni indaba engahlanga wambulala kwahle kwasala ku right ngoba uSathane nguye oletha ukudungeka kwezinto zonke lezi yekela ngeke ngikukhumbuze zakukhumbuza ngalokho ngesilungu abathi ngama attributes of God isimilo okubumba uNkulunkulu ubunguye bakhe ungakhohlwa ukuthi uJohane wokuqala ngo4 iverse ngelika 8 lithi iBhayibheli uNkulunkulu uluthando lapho kulothando khona kakula kwesaba lapho kulothando khona kakubanjwa ngamandla lapho kulothando khona kakwethuselwana lapho kulothando khona kuyabekezelwa nansi enye ivesi funda lami Exodus 34 ivesi ngelika 6 lithi iBhayibheli unguNkulunkulu number 1 olesihawu unguNkulunkulu number 2 olomusa unguNkulunkulu number 3 ophuza ukuthukuthela unguNkulunkulu number 4 ogcwele uthando olungapheliyo olweqiniso so sami ethandikayo yela ngeke ngilitshele ngabe uNkulunkulu wambulala uSathane sonke sasiyamkhonza ngokwesaba kwathi iBhayibheli lami lithi number 1 uNkulunkulu esimkhonzayo ulesihawu uNkulunkulu esimkhonzayo ulomusa uNkulunkulu esimkhonzayo uyaphuza ukuthukuthela uNkulunkulu esimkhonzayo ugcwele uthando olungapheliyo yikho uThixo wathi hayi kansoze ngimbulale
uLucifer kanti soze ngimbulale ngizamikhipha lapha ezulwini aye emhlabeni ukuze abantu bajaje kube yibo abehlulelayo ukuthi uSathane mubi okweqiniso. Uyakwazi ukuthi wena ngabe unguNkulunkulu ngaka kusela abantu emhlabeni bonke abonayo ngawuyabulala, bonke abangakulaleliyo ngawuyabulala, bonke abaphambanisayo ngaka lichoni. Kodwa siyabonga abathandikayo ngoba our God is a God of love. Our God is a God of mercy. Our God is a God who is long suffering and very patient. Yikho namhlanje even lawe ulalele yona lintshumayelo sewona lakathesi engxenye uyilalela usona kodwa uNkulunkulu uyakubekezelela. Abanye siyalinda kube sebusuku bese siyakona uNkulunkulu asivikele singatshaywa zimota, uThixo asivikele singatshaywa ngamatsotsi, siyetshontsha siyekwenza konke ukuganga sibuyele siyefika emzini yethu singafanga, because our God is a God of love. So yikho uSathane engabulawanga ngoba uThixo uyabekezela. Ungakhohlwa uLucifer waliphiwa ithuba elokuphenduka wala. Kwaze kwafika uThixo babona khona ukuthi is enough, enough is enough about this man. Waxotshwa ezulwini zonke sihlobo esithandekayo. La wena namhlanje lami ngikhuluma nginje uThixo uyasibekezelela, uyabiza ukuthi abantu balalela intshumayelo, uyabiza ukuthi abantu baphenduke ezonweni. Ungakhohlwa lizafika ilanga lapho uThixo zathi enough is enough. Pho isiphetho sakho konke lokhu yisiphi? Sizaqhubeka yini ngecancer sibangcwaba? Sizaqhubeka yini ngeHIV sibangcwaba? Sizaqhubeka yini ngabo TB sibangcwaba? Sizaqhubeka yini sigcwele izintandane? Sizaqhubeka yini ngecorona? Sizaqhubeka yini ngokudabuka inhliziyo? Kuzaze kube nini bathandekayo? Ngoba iBhayibheli lithi uThixo luthando. Pho isiphetho sakho konke lokhu yisiphi? Funda lami amavesi alandelayo. Sambulo ngu20 verse ngelika 10. Lithi iBhayibheli lo Sathane waphoselwa echibini lomlilo. Haleluya. Sathane kulelanga lapho saphoselwa khona echibini lomlilo. Engikwaziyo bathandekayo yonke into ephoselwe emlilweni ingajaka iphinde ibe khona. Verse 14 kaSambulo ngu20 kwathi ukufa le ndawo yabafileyo kwaphoselwa echibini lomlilo. Leli chibili kufa kwesibili. Sambulo ngu21 verse ngelika 4 uza kuzesula inyembezi. Haleluya. Emehlweni abo ukufa kakusayi kuba khona, lokulila kakusayi kuba khona, lokukhala kakusayi kuba khona, lobuhlungu kakusayi kuba khona ngoba izinto zakuqala sezedlule. Zwana sihlobo sami esithandekayo, kungenzeka uyakhala khathesi, kungenzeka bakuphakamise embhedeni yona le ntshumayelo wayilalela ungahlalanga kodwa ulele ngenxa yomkhuhlane owugula kudala. Yekela ngikutshele likhona ilanga lapho zonke lezi zinto eziyakuphela. Liyeza lelo langa. Kungenzeka uyakhala khathesi, kungenzeka udabuke inhliziyo, kungenzeka intokozo kayikho kuwe, kungenzeka uyintandane, kungenzeka wazalwa wadantshwa, kungenzeka labazali bakho kawubazi, kungenzeka le school fees kwehlule kawubhadalanga ngoba abazali they deserted you. Sona ngikutshele, let these things happen for now. Kodwa zohlobo sami ethandekayo lithi iBhayibheli kuSambulo ngu21 iverse yelika 4 uThixo uza kwesula izinyembezi. Siyangcwaba, siyagulelwa, siyalamba, siyaswela, konke lokhu bathandekayo ngokwesikhatshana ngoba uThixo uthi yena khangela ngenze konke kube kutsha ngoba kwakudala sekwedlule. Zwanini sihlobo ethandekayo, uNkulunkulu wala elokhu emuhle, uNkulunkulu wala elokhu enjalo. Lanxa isono singenile ngoSathane liyeza ilanga lapho zonke izinto ziza kuma ngendlela uThixo abekhangelele ukubana zime ngayo. Yekela ngunxuze lapho khona ngalesi sikhathi kungenzakala uzilalela ukusa kwamalanga intshumayelo, kodwa namhlanje suzwile ukuthi uLucifer engakabi nguSathane
waliphiwa la ithuba. uNkulunkulu wambekezelela, uNkulunkulu wama wathi ndoda yekela okwenzayo, wala uSathane uLucifer waqhubeka ekwenza waze wagcina esixotshiwe ezulwini. Sihlobo sami esithandekayo, it may be possible ukuthi God is still pleading with you. God is still pleading with me. Bekungavumi yini ngalesi sikhathi lapho khona ukuthi yakho inhliziyo nxa ulizwile leli lizwi ukuthi izinto zadalwe zaba nzinhle, konke kwakwenziwe kwaphelela, kodwa ngenxa yalindoda eyahlubukayo, yikho namhla sikhala, yikho namhla sifelwa, yikho namhla silamba, yikho namhla silenhlupho. Kodwa konke lokhu ngelinye ilanga kuzafika komlindi uyagcina. Bekungaso sifiso sakho na lapho khona ukuthi ukuthatha ithuba nxa udrive imoto ulalela intshumayelo yonale, awungeke ubhake yini imoto yakho eceleni. Nxa ulalele yonale intshumayelo watsha, awungeza umembijana yini. Nxa ulalele yonale intshumayelo uhlakule emasimini, awungeza kuthathe yini leli thuba uthi pause for a moment, sikhuleke ndawonye. Ngoba uThixo ulethe leli lizwi ejonge wena ukuba ungaswelakala embusweni. uThixo ulethe leli lizwi ngesikhathi esifaneleyo. Cimeza sikhuleke ndawonye lapho khona. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, ngasona lesi isikhathi siphethe yona linkonzo, sithanda ukuletha udumo kuwe ngoba lukufanele ngoJesu. Sizwile ukubana ekudaleni kwakho izulu lomhlaba konke kwakuphelele, kwaze kwathi uLucifer wangasuthiseki wagcina sexotshiwe ezulwini. Kungenzeka lathi sicine sinjalo. Sinxusa babothandekayo ukubana ngamunye esizwele leli lizwi usenzele umusa. Kungenzakala lathi engxenye babothandekayo usasibekezelela. Nxa sifunda ngoLucifer, sifunda ngoSathane, siyazibuza ukuthi kathi kungani engaphendukanga. Lathi sisendaweni enjalo, dumo lobukhosi luze kuwe, thinta inhliziyo zethu, senze intando yakho. Lanxa sigulelwa, sicela ukuthi sibambelele esandleni sakho. Ngelinye ilanga konke lokhu kuzaphela. uJesu abuye asithathe siyehlala lawe inguna phakade. Ngegama lakhe siyakhuleka. Amen.